Lugret sebetul sarang sabi sanes pun beristirahat iri kinyak siang minum tadi sesolahan fragmentari diri kusuma yang lantur Nugrayang bintang aturan pangajali umat Om Swastiastu. Sedaging sahne balik bos katuturan dan jawenden sios wantah fragmentari gugur minokadi prawiro kesatrio jatayu silih pinunggen berep mahudat sane kahondat saking raboyando sane kasurat aduk bakawan walmiki datwelu sawire sawire Hidup Rama Dewa sareng tiga Aden idol sang Laksmana kalau Raben idol hidup sane makin meyaso dikiring tengahin wanda sawire kautus pacundungan tu idol sang Raja Barado saking ayo dia pura segera selantang pemarki tujuan mandur gambar udah hati dia sito idewa sane makin pirengan atur beli hati dia sito idewa di benangan jani donya di dewa merasa siksa merasa sungsut nih sejerone nganggonya nadi udah beli sing jidang sawire beli pati beskaliwat deken yaji sang Prabu Dasorado sane makin beli katulong kau dus iriki ring tengahin wano gitunya nadi hadi-hadin beli sigre udah beli aku sang Ramodew tidak beli ribenanan makin tidak jaweten sungsut neh dan weten jasiksa ning seroning kayun rebak tidak kapining akan beli tidak sarang beli sampun mesikia sekali senongan membatun puluhan midogadi terus nanti yang sarang beli kejonya beli aku sang Ramodewa Waduh, sang cekeki dewa adi dia situ. Kar kita pisan beli mireng sekali atur pewacanan hati kapining beli. Nah hadi adonya dini di tengahin wano lah nirago biasa dini. Gumanti belah nyana kudang warso irago didiring tengahin wano gitunya nadi nah kini nyan masih adin beli sang Laksamana idewa sampai hadis projek mesatnya pacang narengin beli kelawan mo idewa didiring tengahin wano gitunya nadi ninggalin astin ninggalin ayo dia pura kemewahan udawi arto brano diajak beli adi ngesil tengahin waduh dan adi suksut adi sang Laksamana dewa pasang kabe waduh
kakang sang Ramodewa. Yen andok nika hampunan jemalih beli pesanget sak kapining titiang beli. Ring beli sairing. Beli pinah ke dewa ring ukuran titiang beli. Tibiang sepenuhnya beli membawakan Wisnu pengetis jagat. Sinis tunggal jatmos di paling utama. Presiden ngiringan palungu. Beli kiring tengah hiduano gitu jet beli mabitan lugrot beli. Aduh, adik Laksmana itu. Adik, pisang Laksmana itu. Nah, yang dapat kita beli jak suksemo adi, suksemo pisan adi. Kewalo kini na adi. Dinis johirago kelapu-lapu ring tengahin wahno madur kamu. Tung na hado ponok cenik ditu adi nang tegarin adi nurekso. Nyenawang ponok nuswung lan dini irago mod itu lautan adi sang Laksmana. Sigre Kocor itu sene makin itu sebelah pada durik jenis di kanan ponok ring tengah itu ada. Sang Ramodewa sene makin kairing kantung rapi itu biasa itu di kiri tengah itu ada. Udah hadi dia si Dewi Dewa. Aduh, adi kales beli adi rending. Jos bos pemargi ninggalin ayo dia ne adi. Udah. Aduh, beli sang Ramodewa no amitan lugro di tiang beli. Respon di tiang nurekso minukadi ponok cenik punika beli. Nenten wenten jatmo sani dia miring kau beli sani makin lan cemerarian beli rending sampun kasuen hirago memargi beli jos pun adila saking ayo dia di rajo gitu beli durus samakin durusan makin beli uduh adi dia si Dewa. Yen muni dekas rian tamani kiring tengahin wano adi. Nah beli lakar perarian aja bos adi. Nah di dini masuk nyingat ke tamane adi. Ake wenten suar tanding sekar. Ibu buron daler kewan lo yang no nyentuh gitu adi. Diri kiring alas padur gamu. Akeh pisan wedan baburon sane kalintang dahat buasnya tadi. Singe. Singe mabitan lugro di tiang beli agung sang Ramodewa. Ini terus kintin ariak baik itu di tiang jagiri ki liburan mana ring ketamanan beli. Dan tuan ini apa? Mungkin kacar itu Ramodewa jadi sering tengahin pondok iri kupring pada di sini muadan di tahan padu gambar. Oh, udah kalangan itu diantuk nanti. Dan sios Bomur siap pada mari kau tuh oleh Praburuan sakit alego di rajo rending sampun mordo diri koreng lengko di rajo dia do
sarang itu sang Ramodewa irikin mayogorit tengahin wadil saat ikutus mo ito walau bego itu Prabu Rawana kalau marit tebahan kidang mas kidang mas kita main napak aduh metu mana hidup dia situ sakit jagi malah ngecuk kidang punik ratu kidang main begitu kidang woi kidang ngeranyat kecak ngamah badang di panepi pondok kidang weh, sana mangkin. Kidang. Mai, pekin gelah kidang pekin. Ay, mangkin ka cerita dia dipajang ngecuk kidang puding ye. Ang madur kamu. Aneng kunang waduh celih kang ni celih kalintang celih dah kita ibu kidang adik kelas kidang ngecuk ukudani boleh kewalo antos gelah lakar ngelunin rapin gelah sang Ramodewa kewalo antos sane makin kacarita itu dia Dewi situ jaki menakin hidup rapin itu sang Ramodewa yang beli ampuraya yang beli sampun nganggu midokadi rariat beli rikoring tengahin beli uduh adi dia sitawi dewa laman kengket adi kemudian adi jerit ke susu ngalih beli mai ke tengahin pondok adi manado apa adi nang matur jane adi aduh mabitan nugro di tiang beli agung sane wau dan kidang mas meriki beli riko boyel jagdot pisan di tiang jagi ngecuk kidang punika beli kantik belo pitik di tiang uber kidang punika dan bakat di tiang beli samni mangkit di tiang lunas kapining beli agung di bukan jebos di tiang kidang punika beli udah rapin beli sang jegeki dewa jadi ngasa punika aduh radi aduh maro kidangnya tadi kadi rasa jiwa permanen beli namulo buat di dewa gitunya tadi adi sang jegeki dewa doanya tadi manang saya di pendengan tunya tadi beli jegi sepacang ngejok kidah ngetotonannya tadi sane makin wenten atur Prabu wenten atur minokadi sang Laksmana mabitan nugrah